Halorga jingkular jong menteri ki kampen roisor umas nyau balang dhar bandan ke komiti ban pej ye ke jingbit jingbiang jong ke jeka teknyut hamarten ka seng semla maulai pelun menak ar pupra terik ubnail ber arjar ar puar kalelit ban jurip ye ke jeka teknyut kabadan hamarten maulai kumno bakala terekam. Ha kete ke jinglet jurip jong ki dekhot ke seng samla shnong maulai kilai ke jing sedang jong ke jingkhut jing subah namar haki khendiat benai balalej hadin bau ba siau balang dhar ubadi menteri jong Urban Affair ulale ikbron kam yetu samla buam ubadi presiden jong ke seng samla maulai pelun ha ke jing kran bat kilat pathai kubor ban weng ye kiti ke jing e apedeng ke jing persyak babun jong ki shnong ki thau hari khasi da ka bakim ai jeka ban thenyut kala penlong ke jing e bania chakmat yetu presiden ka jing teknyut hamarten menta kalayat da koi pat kelanti ha ka bak sorkar kelade baniante sos kular bat ke company penmi deu bilat ka dalmia banwan kit ki plastik jebo sekar khana lajong bansan plastik biang yathu uba buam ka jing ikut kala orlong ha ka bak sorkar kalala banweng khendiat ye ki jebo wal ada omla ban yo ye ki jaka ban berat shawai ha padeng ki babun ki jing persya kumta ka sorkar klasim da koi kesinjam banye krenno ye lagi jong ki distrik banweng ya kane yathu presiden ka seng samla maulai pelun la ban penkan mau hangne bagi dekhot jong seng samla maulai pelun kilalej ban khang talai kamarten menak arpoi tarik ubnai julai arjar arpoi bat khang ye ki kali baro kawai sor chelong ban wan thenyut hamarten katba ka sorkar kampat yo jaka ka babiang ban penkan ria ye ki nyut nakali ka seng samla pelun rekat bagi perat hangne rekat bagi he jong ka municipal ki officer ki engineer da municipal lawan biang sisi empat hagne ka Martin di kumbakalong nomor ba haka hau Jun hau nai Julai jong ajar arhuai nyagal yang seng pelun gilawan ban khang tala ya kene ka Martin na kadau jong ka jingbam hun ya ka rukom trekam hakane kham tam enam da kene Martin ba kunju ketika medical waste hadin juga tu ladang baklai maka di haka arfu artering ya ke bangila pembuar atau por baru mendesar di menuju kejat hang ni bani idang jong khamat ya ke jing trikam ya ke jinglong jingman jong ke ni ke Martin ya ke bangila yo bun ke komplain nagi nang song jong song molai itu ke por wat haduk mentar lo hoy kemudian lahir nak kata jing komplain ya ke ba kinong song hoy hang ni hang tai kendan hi ke jing komplain ya ke ni ke jinglong jingman jong ke Martin dan ya ke ni ke Martin hi kumbakalong hi ke government kala form ya da komiti ka Martin site monitoring committee ya ke mana kali yang 90 kemudian terbar nang taga Urban ka municipal nang taga forest ka state pollution control board kidi ki badan bentah hakan ke komiti nak kepuar hakan ke komiti nang kali yang jongi nang kali yang jongi ke 90 ngiju ai ban nang ka bentah ka jingkela jong ka Martin da ka jing ai ban jongi nak kepuar le hi ni ke development ke government ka sim khia bhai ka kam ka jing sim khia jong ka government hi ka long ba PI bawat ka jakaru nomor ngi jaya pressure nomor ngi PI bakan ni ka jakaka along sa cerutan hak tu ki puar nri mentang il kan ka jingkela hari ngiru impat khoni wala kataru kumbang ngi jaya penbuar na ka puar ba ka government ka di benyo na la ka sakoi ka jakaban ban shift ya kini kinyut ka balong hang ni Pop Martin ka government ka le ya kata hau benai Januari ngi ba kaladan ka jingtu ka government ban shim ya ka jaka hang ti po riboy kerdam na ka benta ben le landfill kai ka landfill ngani tu ipi kani ka landfill kadai hadin bagi ni kinyut ki beladap ban le treatment nang ni ladap segregate nang ni kitu kinyut ki ban librat apa landfill ki ban le ka scientific term nam ka scientific method kandai ki bagi ladap segregate sana ni kata kadai ki jitu government ban le landfill. We are very happy that we have seen that almost 9 months we have seen the development here. You see, we came here today compared with last year. Last year we came here, we just standing there only. We are not able to cross here because of the condition here. But now we have seen the development here. The municipal board has taken very initiative here for this development on this matter regarding this Martin issue. Now what we are happy is that the municipal board this compost plant site there is a segregation machine. We are happy that the Shillong Municipal Board now has signed a MOU with the cement plant. Now the plastic which was segregated from there, it was taken back by the cement plant. So we are very happy with this. You see, apart from that, the development here,
I think you have gone across there also. You have seen so many development there. So we are happy with this work that the Shillong Municipal Board has done, and with the matter relating and to the issue which has been raised by our Seng Samlang Pelun last year regarding this biomedical waste. On the committee which was formed by the government, that is the Martin Site Monitoring Committee. We have pressured the government, we have pressured to the minister in charge that the government should get a land. We are happy that during those time the government on this last January, actually they were about to take the land there in Kerdem in Ribohi district, but very sad that there is some opposition from the local Darbar and some NGO there. You see, these kinds of development there, we feel that this issue it has to be stopped. But we are not happy with that. We go ahead regarding this work. We meet again the Shillong Municipal Board. We meet again on the committee. Then so many ideas also we have given to them. But we came here today. We have seen so many development. You see, last year we came there, we have to standing there, just there only. But now we are able to stand here. Even we can go through there also. So this is the development that the Shillong Municipal Board has taken seriously. Apart from that, we are pressure the government till date. We are pressure the government that they should get a land. But we are the government now has decided. You see, on this 15, they have given the expression of interest that they call for the Darbar Shnong the right. Hatu kapur ngila ya pressure bagadi bendan nak sakoi kejakan. Namar ngimtip in future ngani tu ipi. Lada ke government kam kendit hak lada ngingim kendit hak lang ngimpin sudah tok ya ke government ngiiba kumpakalong matapi ian mah juai. Ke jingbam dan ke jaka ke jingbam ailat bagi beliau ya ke jaka ke pelong bagi beliau kita nyot hapo ke jaka pedeng hagi jaka ser hagi jaka yo te dinak dalam hal ni kenong rem bana kapor sekapor gi ya pressure ke government bahkan wat ke jaka te ke government kalau wat ke jaka hau Januari kelade bensim ya ke jaka hang ti hapo kerdam kebadan aspa akar kini ke di lembaga jingpen board ke Seng Samlang Pelun Henry ke susi kelong ba ki beliau nak tu ke than ki dan ke Seng Balang ru ki bami sakamat ban persya ya ke tu ke jaka ki ang baki persya ya ke Martin nama kidang mudur ba akan solong ka weipat ka jingjak ya ni ke jingjebo ya ke tu ka kedong ke thai ke jengki hereng ndang ipet pat kum ke jing persya ke jengi ke government ngi iba sibun ke wan ka kedong ke jing kala te wala ka taru kan ni ke jing persya jengi kelanang ya ke government kelanang le kum tu hereng keladon ke jing persya mentah ke government namar hadim ba keladon ke jing persya kum tu wala ka taru ngingim semua sang thai nak lihat sama kam semua sang thai kayak persya ke government baka di benle ai be ke Martin kadi bendan la ke jong ka di benyo be la ke menung galan fir hadim ba mi ke jing persya kum tu da ten roi hang thia mentah ke government la i dang hak di dah khat santring kalau khot application biar khot ya kan expression of interest nak benta bakin yo eklan fil ga bomot bakin le mentatang ya ke is khasils baru ki jaka ki bahap baru ki stong ki thau ki bahap po is khasils kin dan ya kan ya kala ka di bendan la ka jong kalan fil ke government hadu mentang iba hakini ki sngi kala extend biang ya ka taring ba ke khot application ya ki beri bedan ki jaka ka bahe lan ki stong ki raj bakin ai jaka nak benta ban le lan fil tekini ki development ke ban kaliang ke jongi ka Song Pelun an ngila ya pressure ngila iba government klasim khia ka ni ka kam kepaar pak kalau kejingman ni kujat jengi hang ni menta namar mo pingim pun hak jengi kan buat benestar tu kepor apa ke komiti ke bengi song mangi ngilakran kham tam ngi stress ke biomedical waste nomor satu por benkong ngiwan ngikran ya ke biomedical waste hak tu kepor nakaliang minister in charge hapo ke komiti ulah ai ka asran namar ngi raise ke question seu bangi ong ba pinle kum no ya ke biomedical waste apa ini biomedical waste uang lada ke government hi katang kan sim khia ya ke kam kan yo ke jaka ya ke biomedical waste kin shift lang tengi kermen ba hakan ni kenti menta nomor ke government plastik tengi is hasil ni kermen ba kan yo nak ke jaka berle lan fil khanang bagi ni ki kamro khoi ki jai be ya renti pi ke jingwan jongi hang ni menta hak tu kepor ke bangiwan ngi ba tak hadu hang tei hi ngimnut su bentur seni hari mentang isibun ke jingkelan nak kalian ke department nak kalian ke municipal nak kalian ke urban kira sim khiap ha wat ya ngani tu ipi hang thi kalau dan ketika kompos plant menta ke bas segregate ya nyot ngathai pila le chathi pila i ngathai pinsa tip ha khamnya amar kibrio kitu kinong tre hang thiru kila sim ha ya kila sim khiap ha ya ke kaman ba namar nak kalian ke office kila pentri kam ya ki machine ke kila warak nang nak beta bas segregate ya nyot ke bas sutunat kolong ba
kalian kau sudah municipal kalau dan kecing ete baka kalau dan kecing ete bat kenika simen plan ke dalmia ya kinyut bas gergit nang thik hamtam ya ki plastik ka ni ka dalmia simen kalasim ka sim gini kinyut ki thak maki sekete tengi iba imat kan sapoi ru kuor mat lada ka long sikolong kumni lada ki pun company simen kini iya kini kecing terikam leksi kan sapoi kuor bangit kedor buat ik plastik nomor bahkan ni ka plastik lu kalau terikam ha mentang nama ki yo bentang sebuah simen plan sekete tengi kerman bahkan ni kejuan kejongi mentang sengi ngilai kat tu gijik ya ka development hang ni ngilai gijing kelab baru kom hang ni wat kejing semaru nak kalian ka office ke sim khiaba kam dan su kejing semar menta tengimtip yo lesin lawan swap yo kadang dia kejing semar ngimtip dengi senia ya office bakan sim khia kana bakan num sakta yo baik ba tegani ke kejingwan kejing ya kani step ko menta lemang ngilai sha kejing ya kejing kela ban kerban skam bangin nang budir baik kani kam kanang ba ngimkwa ba hadian habun kan sulong sapat kumju ko hatu por tangda kada bangi pressure ngi kejing kela hengi kwa ngi kra ba akan ni kam kan ya baik renti bahkan continue kan tegani ke kejingwan kejing ya kani step ko menta ngi kejing suba ngi iba nagalian ka office mata kalasim khiaba namar gidan gini kitrap ki kelikit nyot ibon kit lagi tan lagi nan nasar keleng-keleng kiwan seni ha sistem ki pur wale nagalian ka department kam sim khiatan teh rai menta kalasim khia kilale la jong servicing ntai ba ka kali ke bumi nang ni andah ba kilami pa surong ki selek servicing ntai kin mi di kejing khoi kenam ba kan lai sata kenyut kenyer hate po surong kan lai kan na kejing jekhlia je surong kam tam ka por slap ki iya kata ha sistem kilale kalong kumta mentangi kerman skamba akan num tu kata begini gidi ke development kalian ke office eskalale kamtam ketik ngisuk nak pada kalian ke government kalsium khiab hai ketik compost plan banle ya ketik segregation nak bentak ki plastik ban ya kinyut ki pa ki bomlong su ki balong long ki sebuah kini pan kini kinyut balong sebuah pan kilal abentek no sno ke mak long tang kinyut ya kalau long tang ke sebuah kilal bentek no kisah ngatai ngek government kalsium khiab pat sekoi limpi ba kin salong ke sebuah pan ke bakilak bendia pat sewai da unyut plastik ba kilak bentak kilale ba kilala benkin na situ kala sim na kisiban plan begini gidi development ki bana kalian kejongi ngila senguhun tembangin na yai budian ya kan